جا عشیرا سیبکیان قسمک ازدینه قسمک جی جبیرا قوتینه بونه مسلمان لی هستین بزمامتیه تم پاراستنه از بچوینا گنده برجا ویران شهری جاردن بوم شاهده و راستیه اپی اسمت هندوی ازدی به حسرتی و حیرانی بحث مالا عبدالمجید بگه سیبکیین مسلمان دکر هات برا ام لبرا مالا خارج بک جیورا ما خارج بک هات و دری مالا پی من ورا شعب قوم بلا ویر لقیا و خارج بک هم پر هبود ممنون بود خارج بک ایسانی که نه خرابو ده سر ست سالا بیستمین دا سیبکیین مسلمان دبن سروریا عثمانیه دا ل دوتاغه ین ازدیجی دبن سروریا اورستا ل دیگوری دمینن لی حکم سینوران پرتونه بزمام دشین و شاهیان دا حال 17% و تین 17 دچن ده سال 1907 دا عبدالله بگه علی آقا ج دوتاغه ده دیگور و سینگه سردانیا بزمامان حال و وقت وان تکلیه اورس وان پر کیفاویته به وگره دوتاغه به کیفخاشی بحثا حال و وقت وان و پرگالا اورسیتید که اف هاتن و چوین وان خبردانین دین کرن ده چه گوه رای دارین عثمانیه و کیف وان دربه راست نخوازن جواکی هلدن همبری خو به فعل و فنا و جاسوسیه دخوازن تکیلی و تفاقا جواکی خراب بکن جبو ویجی خودی گراوی وکی ج ولات اورس قاچاق دز و بز درباس نبن ده لشکرین خودشینن نوا ایلی ev leşkerên wan di nava çend mehan da hînî zimanê Kurdî û rê û rêbazên nava civakê dibin. Beyra dest bi lîstikên qirêj dikin. Bi şev davik datînin û mirovan dikujin. Li gerê şivan, gavan û cotkaran dikin hedef. Dixwazin civaka vî alî bidin qanîkirin ku wekî ji eşîrên alî ûris êrişî wan dikin. Şevekê jî ji sînor derbas dibin diçin alî ûrisêtê. Gundên xanê, qûçê, qerextînê û baş sînegê didine ber gulan. Dibe hêrze. Wê şevê ziyaneke mezin çê dikin. 12 mêran dikujin û çend gerî pez derbas dikin. Dema vana dikin bi zanebûn diqîrin. Yek dibêje ez erfûtê xalitim. Yek dibêje ez qesoyê şero me. Yekî dinê dibêje ez zinarê qero me. û bi wisa her yek ji eşîrên vî alî sînor navekî dibêje û dijûna dikin. Dixwazin civakê bidin qanîkirin ku wekî eşîrên vî alî sînor êrişî wan dikin. Xwedê lê heftîne xortekî gundê xwanê mirina xwe dide berçavê xwe. Xwe pêra digihîne dike firsendê ji wan yekî digire. Dest û pî û devê wî girê dide û wî tîne gund. Dengbêj ji ser vê diyarê 100 sal e distirên. Makro dilê me yane şerîba xirgolê qewmiye sertalanê esinyanê mînê de yo wezîrona Mezinên êlê û sibegê Hesen axa û usivê xwedo civakê sakin dikin û usivê xwedo ji tavilê dibêje ev kirina Romiyan e ne ya pizmaman e. Ji bo pê ewle be merivekî xwe bi qaçaxî dişîne alî Romê
ناوا ایل و عشیرین ویالی وکی جوان بپرسه که گمانا کید چه کشتنا میران و برنا گری و سریان هلبت اوی دیل جی ددن خبردانه او مروه اصول خدوی چوی ناوا عشیران جی ودگره دبیجه بزمام سال دخوی دبیجن گر گمانا من ناچوه بیاری به بیهستن پرجی برخو کتنه شانده که به رایدارین روسان و گرگرین کردان بیکاتی دی سرسینور و رایدارین عثمانیان و دخوینن سرسینور شانده آلی اورس رایدارین عثمانی دوامبار دکن لی او مسئله هلنادن سرخو هاجوان لشکر دیلکتی تو نبیه ین دن جتر سانا به رایدارین خور را نگوته بونه شانده روز دما که کاغذ و دفترین وی نشان دادن رایدارین رومی تاولی این کار دکن دما که وی به خود دردخن لهم بریوان ادی دشتکی بیجن نامی سوتری تمامی گری و سریان دینن سرسینور و رادستی شانده ورستکن کرد جبو کشتیان پارا خوینه ناستین دبیجن جمع و وان را خودی کریمه امه به تفاقا خو حیف جوان بستینه اری درد می 100 ساله نینه تفاق 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 جسر وی بیاره جی دنگ بیش دسادبن دنگ و آواز جواکی آقا در میانه یانه آقا در میانه یانه شر با غرگول قومی سرطانانه عسیانه مین دیو وزیرو نوی شر با غرگول قومی سرطانانه عسیانه پیران مارا قدر را تندور کابل هواری که مبادان باوی گوگه که علی بگم سیاره کوی دانیا شرکی کبینی بدمانه میره دیو وزیرو نوی باوی گوگه که علی بگم سیاره کوی دانیا شرکی کبینی بدمانه قد میره قد با عیانه سوزی باوی گوگه که علی بگم سیاره کوی در بزد و بر دولتا و رسرام عرض قرالانه میره دیو وزیرو نوی